omji wa hanyu wa Iwan ya mitsamihuli maususu haruma ikomini ya sembenwa laksade ne diaspora wamlalikaoni haruma shughuli ya msaidio Teleton hautaha waharimie ye barnamaji ya he plan maendeleo ya he maha mitanu inu omaha ziwizili na 21 kwenda omaha ziwizili na 20 na ndadaru ne Teleton inungio yemfumbili tarehe 11 ya juye haruma omji wa hanyu wa Iwan haruma yemitsamihuli ranzi ndovo sabil kamil zatasi iho France ngejwandisa bosane kamil zatasi ne barnamaji nda inu ndomsomo ndounono ye sport ye ekonomi ne le tengezo la homji uzagaze hulazenzia ne zasaya zotaswana womji wa hatu ne pla maendeleo inu ya msaidio Teleton ihimiliwa ne diaspora ye makadre wazee wa mji wadade nano shababi jimla haizo wa mhutajiaoni hanyonti pia nyimlokomor na Faransa ketusungu wa janib haukaya zinu njema yabo ziripasa hazonti pia ne Teleton inu ngio yemfumbili tarehe 11 ya juye iho Iwan harumwe mitsamihuli walio Faransa ngio mairie d'Épinay-sur-Orge 8 rue de l'église 91 360 Épinay-sur-Orge. Maelezo zaidi hunu Komor Ngojo Para 332 67 96 iho Faransa Ngojo Para 0760 28 36 03 na 06 64 11 22 98 na shukra zinji luwa mshukuri yaoni homrengo funvu hawinji wahanyu risaidie maendeleo ya homji wa Iwan yende usoni marhaba.